Telah dah kusut kadon kayak sengau kene keren jengaru ngamsem keren kono ka keten bab seniu ya ka ya kusut. Good morning internet mata kelalong nyau lai pau minit ngirang mi nang ni na Shillong idang don mata ni dam tring imut banlet cha selchar nya pet kai kata kesurok National Highway 6 kalong hadu kano. Orang asam tu, orang asam dia ni. Style tak ha. Masuk orang asam ni. Kita jual ni sejar. Turun dah. Tentang lapoi laksmet. Nyat bekan di mana sesuai. Ish kena kali kena jing kamiar pedang mantur. Sini rushit ha. Dari sin kong juga terai mentas ni berpoi selchar. Min mentang yang don jenis puriang kata-kata jing shit poi setai le sibet nam tip syur don jing shit. Marhakan ni. Welcome to Chantia Hill District. Jadi turning baik ha. Nalar bu hapkiu. Man kapor kisit kelon kitrok ni. Kena jaka po mau kendur. Kitrok ribuan. Surok sniu. Kalau dia jahab bisa lihat terai. Oh dan ni Rajasthan betul. Veg, pure veg. So ilarong bypass drive. Mentang ila poi Shakli Riat ke distrik headquarter jong ke East Chantia Hill District. Dan mentang gedang shu. Dan biar nak lihat kumba 10 kilometer na Shillong. Kenang ni pat terhenti ke bagian Habanyat kumba sispa Laipo lani sispa 10 kilometer. Terhenti ke ngimla subanong ke long kumno. Te ladaya lenti nang ni kena lenti na Shillong selchar. Lenti ke kena ka suong no hakini kisni ki mentah nama baga sniu surok don kam ban ready namata ban penbiang ya kabam kadi namata la ya lajong nama arbang namla ban tip kala ban long kumno ko surok la ban don ke blok ne la ban duk kaliru pela dacia ba blok aban sakut lagi kita te surok ru kebajengai bat kepada dak klau sudah don kam ban penbiang ya lade te bila ada tiet bila ada penbiang ya lade mene tama klem kan mauring video bila ada tiet la ada yu ya lade ke jimbam nang te na po la rembai te ngasuong ye pi la da pi kom ya lenti nang ne sa prepare spun kre ya lade kenang ba kenom sa tangan la da ye kendu jinge tanggung ta saya pet kena lenti ya cungi sengkeman mentang ila tam la palat na bendi hati telak poi kena kacaka ke ba ngantip gerteng kacaka khot kumno andrei don jing tukana ba ka don ka kusut telak dak kusut ka don kayak sengau kena jingkran jengaru ngamsem keren kono ka keten bab seniu ya ka ya kusut dari ngi ya lenti kala ka jong lenti maka kan ya la ka jong ka kam kecing terikam jongka ada kata ka experience ke bangi ngi kendo ba kibru ki ong ba ka kusut ka syaitan ni kali sto syariat nama lang ne sto kadon karyat sto ru kadon karyat kada hne kila ker bah khamtam la da ya met ki ong ba kesehatan ngatrai kan kabai kibreu tharai kalanya poi syariat ki ong ba kalong gupta ngasu ajeng mut ya kibreu ki baya lenti na kene ka surok khamtang ka permit
Nala pala dia berhenti lah here to pop rabun turning kamnya suki nama ba kadon kena ceka ba don ke kusut kebatan iki kali syariat de kamlong hosiar ba kamlong kam syai ke jemut berkat kanang ba kanom pen bakalai fi lang sini dan jerngam ha tara dei panai no bar lai tarik dei kapor ka ba sunat ha ban len sangkai sini sitai ni tengem dai bangi len sangkai lengi len kam sitai sa secara nam tadi sa len kam sitai ni sungan dan lain mengai sa berduit dan ini latihan studi latihan kini tiar cumi sentia ini di Turki JTA bangin yo bang penonton setai tentang lapoi hak neka senang ke ba nong sening penting juga senang nong sening sudah selain lah dalmia senen kiding sini iman kidang jerngam hatam ba di nak daw jing pumpum kina kelarong Betul mah gitu. tu adin tang sky poilum sinong kene ga jing pumpum jong ka surok ke jung pum jung jit jung bit pum jung kini ki dieng ru mat kala dei nak tahu ke jung pun pelat kini ki semen plan batang baga jingkit jung ki trok ya kimar nak we jaka semui jaka ke pum ya kene ka surok bat hagi ni ki jaka ke ba kidon kini ki snong tang sky lum snong di jaka ke ba pundu motion si benta kalau ngajing kerku ya selam ya bagi don yang mar songdor dari si benta ban ngelabanong ba susun pad yang kita caka nyemla ban seng lagi jongki karkhana ban le ya keneka kam ban penmi pisah nama ta kecela lajong dari babun pad kiwan bet panabar ten lem no ya kata pat mimla lieng ha ban chuhun ten re song tang ke jing kren ni pat shu hab ban shu bet ni ha ban shu trelang bet bani ki bawan ban tre ban ti ban san ni kini ki mau kena mengiyo ban penut kam ban diat chong no government ru kala ban yo ka tax neki tang kata ni tulget don up tulget tangga 6 ni Tak setuju ya boleh menambah kau bisa. Kan mau syahwat. Juga apa seniu ko di surok di tak kita sedang kerai. Oke, air kan itu serai kambiang kan itu, kamhe. Oh, ada itu. Kam shibun ni dah. Ile asna simen mo. Cepat tu deh. Sport juga ban. Tang ni na baru sinter na. Ini tang ni. Tang seng lagi. Tong sen. Betul hari. Oh, dia kejengking le la pitlio. So senar bro. Pitlio. Kejengking kelapau senar lu kan. Ini kan yang kali. Itu ya syukur. Ada. Selalu kuat sistem. Namanya awak. Oh ni kejengking. Ha kejengking kelapung. Tu kinar lah. Paulun. Taruh kadang scam kadang lak manusian ini truk kena kia. Tapi ya di kali itu bang serok sendiri.
Dari ya dalam style. Nak tu em kan ada sini serap. Sini ni apa ya? Pun side bet. Mulan syuk kata ka side aja. Habis jet bet ke besuk. Yang nilai clear. Oh, di. Di boleh boleh sini ni. Ada pintu gelap. Oh, ni sini siang ro. Ada. Ketus kilo. Kali. Lah kan osnem tip kena ka sniu kena. Tom las belum naik. Tapi benar. Makan belum naik ni. Sini pas. Wis sempur. Ya lah pois na pun ngatrangi habis apa ni tren ni tak idon tren sudah. Saya terkang. Idon tukang ni dah. Kamera tu. Suka babja dah. Ya bau tu biskit lu pun. Sudah bayar. Oh di bukan takeaway tu boleh. Try bukan kar. Masih apa tu try. Ya no. Abang puja. Bang Syahna Puja Hotel. Bang Syahna Puja Hotel. Puja. Terpoire saka dosiar. Boleh sibun ye pi ki perlok ki biju ye pej ya ki video ki ba na upload na goi upor sebui bat kane kade tang ka beta baningkong ya lenti jongi ban le cha sul char